Runmawi TV clear to te chibai vek ule banal chhuangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin langsar swalte Mizorama IAS Polling Commerce and Industry Department de changa Pimaria City Zwali IAS son ani dan adiktok lo ni inan soye Chief Minister Pulal do Oman Mizoram Sarkarin aizole Tuichapai, Chanchinthar, Manipur Inkara Helicopter Service Tir atum thule Chanchinthar Mizoram House sakthwai antum thua soye India Ram Vice President J. Dankar Chuan Kumin July ni somnile pakhat khan ani na ban santa kawangin amun ruak lo tu tur tukin zingdar somachang khan Vice President of India thar tur thlanna atan vote thak ani tuna chanchin kim changsokin MJA General Headquarters Shwai tu ten vo in September ni kwasang ni somni panga chummadar som pakhat khan Larsab General VK Singh chu achena Rajbhavana muin an ngai poimo thil chang an soipui MJA Shwai tu te chuan MJA member titan India sipai mun poimo tlo dilna Lok Sabha MP Purichard Vanlal mangaya kaltlanga Union Defence Minister Purajnath Singh nena an thlen chu a hlotlin theina tura theito pa bo zui sak turin Larsab chu aniena Larsab po in theito pa alo bo zui tur thu in alo chang vebok Mizo Chalai Tamjok sipaya anlu theina tura theitop chwa pui turte Mizo Regiment din theidan turte Mizoram Army Battalion le Air Force Station din ani theidan turte po MJA Shwai tu te chuan Larsab chu an soipuya sipai officer Mizo Chalai Tamjok anlu theinan singchi pa Sainik School chu thataka akala achang tlunzel theina tura malak dan tur po an soipuya ni Larsab chuan Mizo Chalai sipaya chantum zinga lekha poimo nei fam kimlo anum thin chu harsat na pakhatani thu MJA Shwai tu te chu alo shila sipaya chantum te chu lekha poimo sang voters ID Aadhaar card le ration card te ming in mil thlap nei thin turin acha ani Mizoram Aam Admi Party AAP in Voinugas ni somni pasari sang ni somni panga Mizoram Legislative Assembly in and pass tak Forest Conservation Amendment Act 2023 chungchanga Voin Khan Chief Minister nena lekha an thelut AAP Mizoram in Chief Minister nena an lekha thelua chuan FCAA 2023 pass anita chuna taka an dem thuan tar langa Mizoram mipui dikna le himna chanvo tider thong tu nia soin AAP chuan Mizoram mipui dikna le himna chu an ngai poimo ber ani thuan tar langbok AAP chuan he dani na huam lo rel kong le kong puilian India mason na atana ramri international border atanga kilometer za man phal ani chuan Mizoram pumram ngole Mizo mipui le achunga nungcha ti himna nen atider thong nia soin a hlo om kan ti hle an ti a hedan hian aram chung himna chiang takin a soifia lo hi kanmut ti tui lo tu ani anti AAP Mizoram in Chief Minister nena an thuthlena chuan ram leilung fa mipui te himna le dikna atider thong mason na rural ven himna atana ram ngochia angai hle tur hian kumsang ni somni pakhata COP26 Glasgow Scotland Prime Minister Narendra Modi an India ram chu sangni som saria chuan net zero emission borak chia siam chwa to lo atumti asoi chu chiang takin akalani Mizoram mipui essential lam thunei na sangjok tur hi athlen kan rem tilo tin he FCAA sangni somni pathum kan State Assembly in apasta kawanga Mizoram humhimna big dan pui Constitution 371G hlutna le changkaina abota hi kan dulawin kan rilru ana bokani ti in antar langa heng kan soi sang te achang hian ZPM party shwai Mizoram sarkar hi anwaya point kan soi ang hian rang takamala turin kan ngen ti in Special Assembly session kawa FCAA sangni somni pathum soi ho chatle an phuta FCAA sangni somni pathum nol emo adan ennon le Putin mipui ngai dan la mipui tamjok du dana kal Putin India dan pui hnuaya kanin humhim na kulpui 371G hum haltlat an phut bok ani Mizoram IAS Polin Commerce and Industry Department techanga Pimaria City Zwali IAS son ani dan adiktok lo ni in an soi Mizoram IAS Association chuan Pimaria City Zwali chu nilichhungin mun nia son ani thu soin ennon le turin sarkar thunei tu te angena Pimaria City Zwali chu athopui ten an heka vote ti a sarkar anrawanga son chhuani in an soya chuichiana masalowa manmo taka sarkarin senior officer ason chu hunlo lo omzel turatan cha anti lo thuan soi
IAS Association chuan sarkarin senior officer te transfer and posting dan mumal tak ani arin omlaya athopui tenor na le social media a thuleng vel te ne na ngai zom thei tur dan palzut na awang officer son anga lang hi sha thiam har kan ti anti a mipuita na chazok tur ngai tu a sarkar chu pimaria city zwali transfer na ennon le tura andu thu chwa siamin antar lang ani Chief Minister Pulal Oman Mizoram Sarkarin aizo le tui chapai Churachandpur Manipur Inkara helicopter service tira tumthu le Churachandpura Mizoram House asak thwai an tumthu asoi Pulal Oman chuan voina ama mutu mar student association HSA general headquarters shwai tu tenhena he thu hi alo shila aizo le tui chapai Inkara helicopter service tir le Churachandpur a Mizoram House asak chu inkalpo na ti mason na atan le zofa te inpum khat na tura malak na kalzel ani thua soyani HSA shwai tu te chuan Mizoram sarkarin Mizoram le tipai muk Manipur inkalpo na national highway a tui vai Bailey Bridge ado sakawanga anlom thu chief minister hi anchila Mizoram marlama inkalpo na kong abikin serkhan bagarota saipum le north lim en inkar le tuiria le mauchar inkar kong siam chaturte khochen khata tui supply chazo ko omthei na tur le development chakzo ka akal thei na tur te a malak sak turin chief minister chu an ngen bok HSA shwai tu te chuan kumin December ni thuma changa ninga chunga saipum Mizorama General Assembly le sikpui roi an man tura chief minister chu khwaliana tan an som ngala chief minister point har sanadanga omlo chuan alo in ngai to tur thu in alo changani HSA shwai tu te hian nimin lama assembly speaker Pulal Biak Zama Minister of State Pulal Nginglava Marle MLA Purabart Romoi Roy te po muin General Assembly le sikpui roi man pui tura an somba ka thilpui mo chishang shang an soipui bok Vankan Chief Minister Pulal Omahovin CM Conference Hall September ni som pathuma le lang alozin tur Prime Minister Punarendra Modi lo hmu dan tur le la mwala vantlang in khom pot sai dan tur ro man na clear ho ani Prime Minister hi September ni som pathuma le langin alokal dona apwala vantlang inkhom hi aizo lamwala buat sai ani ang bairabi changa sai rangrel kong ahonganga rail service thar pathum aizol to Delhi Rajdhani service Anand Vihar terminal aizol changa Kolkata express le aizol changa Guwahati express te availiam don ba ka zirna in institution thar panni ahongha langa malak na thar tur paruk lungphum aphum don bok ani MNF Party in Chief Minister Dot Soy Mam Saktura press conference kawa Legislative Assembly Speaker Anpu Assembly session zota ka forest conservation amendment ek FCAA sangni somni pathum anpom tak thu kalzela Speaker Pulal Biak Zaman thuthar thedar tu te koma Chief Minister Thusoi Chungchang asoifia chu MNF Party chuan Chief Minister Dot Soy Mam Saktum na ni in an soya hemi chungchanga Pulal Biak Zaman thuthar thedar tu te akom chu speaker din mun man swal na nasatak niya soyin mipui na ngai damdil turin an phutani MNF chuan Assembly Speaker Pulal Biak Zama hian niriat thakwasang ni somni panga khan adin munlo mek speaker office angi press conference kovin speaker din munlo chelto ten political party office sa po an soi ngai lo ruling party channa so nge tumin house chunga rorel na kalpui dan chu lang sartaka chanlam nein asoi chuak antia assembly house chung le pona po thulai la tu tur chanlam tilang lo tur le House member zong te za omna veng him tu tur berin press meeting ma me politics achan lam nei rana thu asoi du tamai hi thilmak takani anti speaker press conference chungchang chu soizomin MNF chuan house chunga chief minister in chople chilado chiang tak asoi anuwa hailana lo omle ta soimoi pui atum dan te enin chief minister berhian press conference nei tur hian speaker hi alalna khatak pachwanin anorluyem ni ti zona piang han antia speaker hian ama thu ngeya press conference sa athu soite hi asoyani phechwan ni na manswal na le speaker za omna ven him zolo na nasatak ani awangin speaker la changa inhnuk dog ngam ngei tura MNF party chuan an ngai ani antibok MNF sarkar liamta khan Mizoram Assembly chuan FCAA sangni somni pathum do dalna resolution a passa ani dan tur anga bo zuin Assembly Commissioner mingin Secretary General Lok Sabha hena thlen ani MNF chuan antia Mizoram Chief Secretary po in bo zuin file te po ani dan tur angina kala MLA in thlan puin anang zuita ani ti in MNF sarkarin FCAA sangni somni pathum do dalna resolution alo pass to khazet PM sarkar loading ta hian apo
pomzui ve mai tur ani lain India ram ven himna kai hnoya sumhnu lu the anin be sewang chawin ama a nasataka ando dal FCAA sangni somni pathum chu Mizorama manve andule tathuta MNF sarkarin FCAA sangni somni pathum dol dalna resolution apasa ZPM sarkarin FCAA sangni somni pathum Mizorama manve na tur resolution an pass thungani ti hi thudikani a ramnei tu thinlung pulo sumdong rilru le sungrengod du na thinlunga changin he thutluk na hi ZPM sarkar hian siam anni ti achiang ani antibok ani All Mizoram CSS Employee Coordination Committee in Anrohman Lok angin vo in September ni kwa sang ni somni panga achang khan sarkar laga lung oilo nalantirin ahuhova chol mas casual leave an lachan Munchang shanga Mizoram sarkar damdoi ina CSS noya thokte an chola wangin damlo enkol konga po harsat na nasataka thleng nia thudon ania PHC UPHC le subcenter angi masa chu kharani zirna lama thoktu tam tak po CSS noya thok ani awangin school zanga chuanga zirna kalpui thei ani lo nia thudon ania DO le DPC office tamzok po in na an thok mumal thei lo bok development works khoitu department shangshang RDNAD UDNPA agriculture horticulture le adangte a CSS staff tepo in henor na hi anzom awangin niza inlo na self-help group kay noi digital corp survey instruction puina le nadang tam tak chu kalpui thei anilova social welfare noya women and child development nakalmek po at solvek bok AMCECC in Shwaitu Tetsuan Regularizations of CSS Employee Scheme 2024 chu ataka anman thwai theinan le siamrem ngai te siamrem sakturin sarkar an phut ti an soya he scheme hi AMCECC affiliated association le member ni loten manve anrem tilova AMCECC malak na zom lo te chu he scheme hi mantum ve lo turin an sha tirbok manluitum anlo omani chuan atop thlenga do dal antum bok ani Congress Party in Mizoram Legislative Assembly session nunung bera Forest Conservation Amendment Act pom ani chu ramle namtana poi theinia soin hedan pom ani chu poi anti thule polshang intelcom joint civil society in social session special session kawa sutle tura an nor na le kongzo hwai hot antumpo an thlop thuan soi Congress Party chuan Forest Conservation Amendment Act hi mithiam le Shiril Zok ten angialangana man andulova he thil hi kan tu le fa chuan local le zel tur hong thei thil ania sumle pai le masona ne na thleng chia kan ngai lo anti ani hedan pasani donin opposition MLA te chu act rules le guidelines copy te pek tlai anni Congress Party chuan antia hemi chungchang Mizoram Legislative Assembly Speaker in Soifia download turom thu a soi chungchanga Congress Party chuan FCA Act download tur chu a ngeya mase rules le guidelines ro chu a lawani anti rules le guidelines an mu nuwa kan chief minister in kantan alo omlo tura assembly house a soite kha mipuya soifia ngei ro se antibok Congress Party chuan FCAA du lo na hi kumsang ni somni pathum khan assembly a pass alo ni to a chumi chu sarkar masa khan anbo zuina lama afel tok lo a oma anbo zui tok lo ani po in tun sarkar hian abo zui theni anti a sarkar masa hun laya du lo na an pass to revoke lova adopt na an pass nad le te hian he sarkar kalphung mumal lo zia atar langin kan sia ani anti FCAA pass chan chu opposition te du dan ni lovin ZPM kai shoi sarkar du dan ani ti Mizoram mipuin an siang ni in Congress Party chuan an soya midang mertel chal tum lova midang mopu kwal tur zong lovin assembly house a majority an nei anga special session kowa asut le na resolution siam thwai turin kan nge na ni antibok Indian Institute of Horticulture Research ICARIN Rabungkhwa Tomatit Sing 2 Pusilal Soymoya Rabungkhwa chu IIHR Innovative Farmer Award sangni somni panga an hlan Het soymoy na hivo in Khan Bengaluru pusilal soymoy hena hian hlanani a pusilal soymoy hi tomatit sing tu ni in arka abed variety chu off season a rabungkho a phunchong zawa 0.6 in chengnoi sari singa alei chuaka he hian mi te a na thokin mitamzokin tomatit chin ve tumin rilru an siam mek nia soi ani Indian Institute of Horticulture Research ICAR hian Pusilal Soymoy ba ka hian Khozol district chunga kutna thoktu te hena award alo hlan to a chung te chu puti silal lian tluanga
Tualte Best Farmer Award 2020 Pulal Sang Zwala Tualte Best Farmer Award 2022 NB Sang Changte Rabung Best Farmer Award 2023 te anni pusilal choi moya hian Indian Institute of Horticulture Research Technology thedar konga le midang timhu konga ati chat ema wanga he award hidong ania Iker IIHR in Kozol District Mi Award and pek palina ania he award dong tur hian marchak state changin mi pani an thlang ani tu Mizoram pon lam chanchin ilawai thak chon somang India Ram Vice President J. Dankar Chuan Kumin July ni somni le pakhat khan ani na aban santa kawangin amhun ruak lua tur tukin jingdar somachang khan Vice President of India thar tur thlanna atan vote thlak chan aniya voin tlaida rukachangin vote la hi chher ngala NDA candidate Maharashtra Governor Radhakrishnan hi tuna MP annei tamdan enin tlingei tura ngai ani Vice President candidate atan hian Rorel Lai le Abdulamin candidate anei VVA BJP kaishwai NDA changin Maharashtra Governor CP Radhakrishnan chu Vice President candidate atan thechwa ania Abdulam India Bloc chu hian Supreme Court Judge Cholto B Sudarshan Reddy an thechwak vebok tugindar somachang Khan New Parliament building a vote thak janani Vice President Khang Theitu chu Lok Sabha le Rajya Sabha member te ania tlaidar ngatheng vote thak thei ania voin tlaidar vote siarani ang vote siar chung hi reivak turangai anilo Vice President thlanna vote nei theite chu Lok Sabha le Rajya Sabha MP ni in vote zasari somruk pakwa an ommeka tunchuma hian regional party pathumin vote thakna antelo tur thuan soibok Vice President Thang Lok Sabha MP zanga somli le pani le Rajya Sabha MP zani somthum pariat anniya an vain zasari somriat pakhat anni tunai hian Lok Sabha seat pakhat le Rajya Sabha seat paruk arwak mek party pathum vote thak lo tur te chu Biju Janata Dal Bharat Rashtra Samiti le Shiromani Akali Dal te anni party pathum hian Belkhomin MP som pani anne tunai hian NDA hian MP zali somni panga anneya MP som pakhat nei YSR Congress Party in an thlop dona wangin an candidate hian vote zali somthum le paruk muturin an beiseya opposition India Bloc lam hian MP zathum somni pali thlop tu neya ngai ani Bihar Assembly in Thlan anai chho zel lai le politics sa inbe na po asan chho zel lai in BJP chuan Congress shwai tu Rahul Gandhi chu ati dan chin anga hun poimo la ya chol mangbo le daya anpu BJP shwai tu Amit Malviya chuan Rahul Gandhi chuan nom satakin cholamang ni in social media lama atar langa Rahul Gandhi chulang koi Malaysia a nom sataka hun mangin abole dai mai Bihara politics bawrak sang tak chu Congress lalpatan ahar salutuka manmo takin chol alale tangeni tute mai in anshat puila vinaru kinmi alokom zok ti in Malviya chuan atar langani Rahul Gandhi hian Bihara Karkalta Thojani Khan voters adhikar yatra Zova August ni so pasaria sasaramachanga chana ni song paruk chung Bihar afan chwana chu patna a akharani yatra hi BJP le election commission in vote anru tia puwa atlang awna le in thanna atana a campaign ni in antho pui party dang te po in anchoi om chathle a antho pui lian ber jingami RJD shwai tu Tejashwi Yadav po atel ani Nepal Sarkar in social media somni le paruklai man phallawa ati to pawanga buaina aso sang zela generation Gen Z 10 Nepal Sarkar anbeina mi sompariatin nunna chanto in zani chuangin liam antwara social media ban hi ti top to nima se buaina anasa zel thung Buaina chwatsan hi tira tak chuan Sarkar in social media shang Facebook Instagram WhatsApp le adang tenen somni paruklai aben wang ti ania kumsang khazakwa sumkwa pasari le sangni sompani in car Gen Z buaina ti in shat ani zuita a he chanchin zia lai thleng hian chalai rwal thin urte hian minister pakhat ta Hilton Hotel an hala PM President le Minister te chene inpo an beibok sipai te chuan airport vengin an khara sipai helicopter panga te chu mipoimo chan himna atan tir an ni mek bok journalist Chen Khat Eroin he boina hi social media ben wang ringot ani lo thuan soithunga Sarkar laka lung oilo na nasatakin Nepala hian a oma eiruk na te chung ko indu sak na te nawang le ele bar har sat na te meba ka
text le registration boina wanga boina hi thleng ni in journalist ten an soi hengte awanga chalai thinrim na so sang hi social media lama adar na satawangin sarkarin social media hi atitop ni in an soi nepal chang hian ni tin chalai sanga chuang ramdanga in hlo turin an chuak ni in an soya PM hlo hi thlakhata cheng noi rukle singa ani lain achung te chu hausa utsuak ani thute an soibok minute tin Chanchinthar ala omzela hetu puan lai po hian enge thengang ti hriat ani tari lo kati song kha Chanchinthar kan puan thei te chu ani